as soon as possible tari emergency ni higa battery ihiga mwana angimeria ihiga riri rona ria toci kana ihiga ria kana tondu kuri tunini one angimeria kana gatha icio agirirwo ni gutwarwo thibitari immediately tondu cikarasfire gataindo corrosive ni kuga haria riagwa yajagia gucina na no ricine haturike so ucio mwana agirwo ni atengerio thibitari immediately ekonya mutwitaga endoscopy now hari mwana kumeria ri ni ugwati na ikyo kwiragwo muci wi mwana ni wendaga indo ici mwana kondu gukihota 100% ri indo ici mwithegio tondu kindu ta thumuni kana icio ndururu kana penio indo ta icio ri cingimeruka hari ugwati tondu no cimeruke iregere mu riera-ini hau ingiregera ri iyo ni immediate tondu ikagirwo mwana ucio aje gwiko CPR na kukeria gugikria airway no ingimeruka ikorwo ni ikirite ne thiete nda kana i mumero-ini ri mwana ucio agirwo ni athie thibitari akinya thibitari kiria twikaga ri ni akahurwo x-ray just a plain x-ray ni gutuonia haria nyamu wekiria tondu yo ni kuonekana the radio peak wamirora ni ukumiona mbica-ini wagirirwo mwana ucio athie onwo ni ndagitari aria metagwo surgeon ekwo endoscopy na nyamu kau karutwo tondu yes ni gakira kanua ni gakira mumero ni gakinyanda kangitwo gukira hau no kahinge mara na kariko eguthie guthinjwo so suspected hena kindu kiameruka na kanua ri mwana ucio ndagakirirwo mwana ucio ni athie ahurwo ithie thibitari na especially agikinya thibitari with adequate history ri ndagitari ni magwa kumutuma just a plain flat x-ray ikunyita tondu ni twana tugikora turia nini ri ni kunyita diode ne kanyita nginya githuri tuona ariri akorwo iha mumero igikweregeire guku mumero-ini ri iyo ni athie nginya one ENT to no iturage ni airway kana ona digestive system ya twana ni nini muno na nditikaga match kuhinga uguo iyo ni ya shesheni hakuhe nawe.